32nd Sarajevo Film Festival. It is really such a pleasure to have you here with us today as we celebrate wonderful films and filmmakers of this year's festival and present the first awards of the 32nd Sarajevo Film Festival. Tonight at 9 p.m. we will gather again at National Theatre Sarajevo to present Heart of Sarajevo Awards. Our juries have had a very difficult task of choosing this year's winners, and we're happy to present their decisions with you today. Now please welcome the director of the French Institute and cultural advisor at the Embassy of France, Loe Lagrange, who will tell us more about the Arman Soldin Award and announce the winner of this year. Dobar dan, poštovana Amra, draga Amra, ne znam gdje si, ali znam da ti si tu. Zdravo, zdravo. Ništa, sve u redu. Poštovane članice i članovi žirija, dragi prijatelji filma i slobode govora, dragi članovi porodice Arman Soldin, dragi Sulejmane, dragi Rosmire, sa dubokim emocijama vam se obraćam povodom treće dodjele stipendije Arman Soldin, inicijative koji su ambasada Francuski institut u Bosni i Hercegovini pokrenuli prije 2 godine zajedno sa Sarajevo Film Festivalom i Akademijom scenskih umjetnosti u čast Armanu Soldinu, novinaru koji je dao život izvještavajući o ratu u Ukrajini za agenciju France Presse prije nešto više od 3 godine. Kao što znate, sloboda govora i sloboda medija su vrijednosti koje Francuska posebno cijeni. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih poslova Francuske već dugo pruža podršku. BH Student Film Jury Special Mention. Žiri je u ovom dokumentarnom filmu prepoznao priču koja je suštinski važna i prijeko potrebna današnjem bosansko-hercegovačkom društvu. Kao svojevrsni road movie koji prati poruku mira i međusobnog razumijevanja širom Bosne i Hercegovine, film je istovremeno uzbudljiv, dirljiv, angažiran i duhovit. Uspješno dokumentira mnoge duboko ukorenjene probleme koji i dalje obilježavaju prošlost, sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine. The jury recognizes this documentary for telling a story that is essentially and urgently needed for the Bosnian-Herzegovinian society today. A road movie that chronicles the message of peace and mutual understanding across Bosnia. The film is gripping, touching, engaging, and humorous all at once. It effectively documents many deeply rooted issues that continue to mark Bosnia's past, present, and future. And the jury special mention, specijalna pomen žirija, Mir je put, Peace is the Path by Haris Habibija. Hvala žiriju što ste prepoznali vrijednost filma i upravo ovako ovo što ste opisali kao neke kvalitete, neke osobine filma, negdje i moja bila namjera u toku snimanja i drago je da smo uspjeli onda na kraju montaži to i da postignemo i da je publika uživala jučer u filmu. Meni je to najveće zadovoljstvo i nagrada svakako znači. Hvala vam.